4 meseca prošla su od izbijanja afere plagijat u kojoj su ministar Nebojša Stefanović, gradonačelnik Beograda Siniša Mali i predsednik opštine Novi Beograd Aleksandar Šapić optuženi da su plagirali delove svojih doktorata. Čini se, međutim, da ova tema više nije među važnijim za kreatore javnog mnjenja u Srbiji. Ovim akademskim skandalom uglavnom su se bavili internet mediji, ali i satirični sajtovi poput Tarzanije ili Newsneta. Ovakvi mediji, osnovani prvenstveno radi zabave, počeli su da preuzimaju ulogu kritike vlasti, kaže jedan od autora Newsneta, Nenad Milosavljević. News je vremenom nekako poprimio tu, da kažemo, angažovanu dimenziju, iako u početku to nije bila neka namera, zapravo u početku nismo ni mi znali kuda tačno News ide, ali vremenom se to iskristalisalo kao neka kritika aktualnih dešavanja i društvenih prilika. I to se definitivno odnosi na celu ovu priču o plagiranim doktoratima, o izmišljenim titulama i svemu onome što je pratilo te afere. I definitivno i publika naše te tekstove koji se bave tom tematikom prepoznaje upravo kao neki vid kritike. Mi sad imamo neku paradoksalnu situaciju da svi znamo šta se tu zapravo dešava, ali dobijamo neka zvanična saopštenja, objašnjenja, uveravanja kako to uopšte nije to što mi mislimo, nego je nešto potpuno drugo i kako je tu sve zapravo u redu. Kako su među optuženima za plagiranje radova članovi vladajuće stranke, osude od strane vlade očekivano su izostale. Slično je bilo i u parlamentu Srbije. Izuzetak je mali broj poslanika, svega 2 koji su pokušali da ovu temu stave na dnevni red. Naime, Vladimir Pavićević i Zoran Živković, poslanici Nove stranke, pokušavali su da uvedu ovaj problem u skupštinsku diskusiju. Međutim, svaki pokušaj da se predlog o izmenama zakona o visokom obrazovanju uvrsti u dnevni red osujetila je vladajuća većina, kaže Pavićević. Da bi neki predlog zakona koji predlažu narodni poslanici mogao da se uvrsti u dnevni red, većina u Skupštini mora da glasa da se to uvrsti u dnevni red. I mi smo do sada već 2 puta pokušavali da se taj naš predlog zakona stavi ili uvrsti u dnevni red i svaki put je naprednjačka većina to odbijala. Ja onda zaključujem da naprednjačka većina u Skupštini ne želi da princip akademske čestitosti bude deo sistema visokog obrazovanja, a to onda znači da naprednjačka većina, da Srpska napredna stranka želi da bude tolerantna prema tim slučajevima preuzimanja tuđih ideja, plagijata, autoplagijata, što i nije neobično s obzirom da je Nebojša Stefanović član te stranke, a da imamo sada jasno saznanje da i predsjednik Republike, koji je jedan od osnivača te stranke, također ne zna koji je smer na masteru završio. Nova stranka pokrenula je u junu i peticiju za smenu ministra policije Nebojše Stefanovića, za čiji doktorat su naši naučnici koji rade u Britaniji posumnjali da je plagijat. Peticija, koju je potpisala oko 3000 naučnih radnika, bila je način da se ukaže na značaj kontrole autentičnosti naučnih radova. Ipak sama peticija nije dovoljna mera da bi se stanje promenilo, istakao je Pavićević. U akademskoj zajednici nemamo čvrstu usmerenost zaista ka postizanju nekakvih vrhunskih naučnih istraživačkih dometa, nemamo reagovanje, na primjer, generalno na ovakve slučajeve plagijata i slično. I onda, ja mislim, ta peticija je jedan dobar bio pokušaj da se malo alarmira javno, se utiče na neka mesta, na neke ljude, da se nešto promeni na bolje. Po mišljenju Nenada Milosavljevića, adekvatna reakcija izostala je i od onih koje ovo pitanje najdirektnije pogađa. Sami studenti pokazali su razočaravajuće malu zainteresovanost za ovaj problem koji narušava legitimnost fakulteta, ali i njihovog truda, smatra Milosavljević. Kod većine ljudi to jednostavno prođe na nivou neke dnevne informacije, vide da se tu nešto dešava, možda se udube, možda se ne udube, jer jednostavno imaju neke svoje probleme. Sad, ono što se meni čini da je bilo potrebno, to je da prvenstveno studenti podignu glas, jer to je nešto što se njih tiče, mislim. Svi znamo, i mi koji smo studirali i oni koji sada studiraju, prilično je nekako uvredljivo da postoji gomila pametnih mladih ljudi koji se trude, koji hoće da pošteno odrade to što treba da odrade, da ispune neke svoje obaveze na fakultetu,
dok neki drugi kupuju diplome, fabrikuju svoje zvanja i šta sve ne rade, plagiraju doktorate i na kraju će ti koji prolaze kroz život tako kako prolaze odlučivati u ime ovih koji su sve to radili na neki, da kažemo, pošteni i normalan način. Na protestima koji su obeležili mesec oktobar, veliki broj studenata borio se za bolje uslove studiranja. Ovi zahtevi ipak ostali su na tehničkim pitanjima i visini školarine. Plagijati i akademska čestitost pominjali su se samo na šaljivim protestnim parolama. Uprkos tome, svi studenti sa kojima smo razgovarali izrazili su nezadovoljstvo izostankom studentskog bunta i pritiska da se ova afera reši. Trebalo je to da ima mnogo jači odjek u javnosti. Smešno. Studenti su apatični kada se radi o toj aferi, ali mislim da to nije samo njihova greška, već i greška javnosti koja je olako prešla preko čitave afere i vrlo brzo su je zaboravili. Mislim da su trebali burnije studenti da odreaguju, da se organizuje neki veći protest i jednostavno da se ta stvar izgura malo jače. Najviše se očekivalo od, da kažem, studentskih predstavnika koji inače imaju najveću mobilizatorsku sposobnost. Međutim, generalno reakcija je izostala, što zbog ljudi koji nisu jednostavno smeli iz određenih razloga i svojih interesa da to učine, a sa druge strane jednostavno i zavladala apatija među studentima da i sami shvataju da je takav način sticanja diplome ili bilo čega sličnog jednostavno najjednostavniji i najlakši da se dođe do posla. Prošlog meseca takozvana nezavisna komisija Univerziteta Megatrend zaključila je da Stefanovićev doktorat nije plagiran. Komisija za akreditaciju tvrdi da procena radova nije njihova nadležnost, a ministarstvo da je validnost naučnog rada teško utvrditi. Pored reakcije države i medija koja je bila očekivana, ni studenti ni naučna javnost nisu adekvatno pristupili rešavanju nastalih problema. Profesori ne žele sukob sa svojim kolegama, a studenti kao prioritete ističu materijalne probleme. Da bi akademski kriterijumi bili jasno definisani, neophodno je nastaviti sa pritiscima na vlast, zaključuju naši sagovornici.